Bunga kananggung lagu gua selama asi tak memali isi mumpung batingi paiman si lupa kaboro si langada Mario dia mode lupa apa masangka dia mode tarang pakalonaran dia mode bembaban nalan dolonga ladi naik mati ke lampu. Oke. Rupanya lobet guys. Ladinai la urun 60 pandiran sangkana tedao simbolong mati kita dao lokol loerara di bente tadi yang tangan-tangan pamalukan atau di gundara sangka bilong-bilongan na di baleto utama kalan na sangka di padilan utama layu na dan paliliang nalambi lante maalagate mo lante gulak Putus-putus sinyal guys. Sinyal mic. lante gulak atau merasang apa doa jemai lahat panata sa malawiran sa mapati kang napilan padiran sanggana tidak totoo la mesimang paganda may minto utama arapudalang lamento wara paganda may minto uta sangka pananaw la di kuya tabi eto na aturiyang natong konan mendaong suki isiman lolosukan taurina isungan mentang keewanan tori kasiri datu matapulun na tori katumpak ampuloy mga tambang turunan na karuang tumaka kapagantiyanan na lahat na dili pumatundok lahat diumpa na yung may batu bira-bira pa panalip siya dami ang kusuling karaan tuntaran kadapuang tululong bisa ramang sebulan sa burang majelis gereja pendeta penatua diaken si solamintu petoyal tupatan tiba dan batu bira-bira kapilalukan siya dami ang kusuling karaan tuntaran tuaron ng tol sa pangmatumeloin kiring yang inyaw may malati maturan-turan tumaparin na paagantiyan siya dami ako kita minto masalanasang siman ako kita minto ulit mairik tayo kumikipasalan na rin di kita malik kumikipatan na liko na mga kapanuan sinili kumikipas simandin pantan komiti kasih inatu lagi mana tak dengan sama eran sama tim kapal ia butuh mengarotong taman yang ada taman pasak apabila na kaum pentungan ini alu masih pindah sangka mengusuk pelan jadi tadi dolo jemay na di panata melo ke nanta ke pesuan na po ang matua lamay kumpong ang masalo na tutumang pararatan nanta ke ilang kapasabayan tamanin panata itu jo na mga roto lago kali kita be may panata
Ya, apa selama sama pelaku Pak tujuan makan buang matua. Mari kita berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, kami sungguh melihat dan menyaksikan bahwa betapa baiknya Tuhan bagi setiap kami keluarga, masyarakat, bahkan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan secara khusus Tuhan kami percaya bahwa oleh karena cinta kasih Tuhan bagi segenap anak cucu, sehingga hari ini ya Tuhan, kegiatan boleh dilaksanakan di tempat ini. Namun sebelum semua kegiatan itu boleh kami laksanakan ya Tuhan, kami mohon Tuhan terus menuntun kami, menolong kami semua, memberikan kami hikmat. Biarlah ya Tuhan serangkaian kegiatan adat hari ini boleh berjalan dengan baik, terlebih berjalan dalam tuntunan Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati semua yang akan mengambil bahagian. Tuhan terus anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Ini doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Rebiner, mana kakek Biner? Sudah sampai ke di lokasi. Patabang, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kakek Biner duduk di lantangnya siapa kan? Untuk kita menuju ke sana. Oke baik. Nama roto kita guys. Jadi kita memasuki kegiatan Maroto atau mencari nama ganti atau nama gelar adat almarhumah yang nanti akan dipakai untuk menggantikan nama beliau di Topa Sate dong guys. Beragama yang bisa apa? Iyo, nadi paliling. Nadi paliling. Oke baik. Mantap. Jadi ya tuh Maroto lagi pamulai dari kong may rampe matalero mana tama matampu o mingguri mi pemanesoy mi pokada tu panganotomi kisang inden berniloy isulai palagi paro kuma mangroto kami manika kumintu tumatuan ki na tayo na di bukada lang o di kami na tayo na yan pangaroto ko na bukada la hindi din ako isimpulat na daon mo mimalo to inampi kuwan na taon na pangaroto ko tunalan jadi hindi nasa mo la ninay laong pasyang kumimintu to pangaroto na dahil naman lo to inampi ako kita na di bukada to pangaroto di bukada to pangaroto. Iya nasa mo to. Iya, si banasa mo lang to. Yo. Tabi, pamula mi yung minulog terangiti ito may surat eh. Yo. Oke baik. Kung sumangat lang ko pembawa acara MC to kumua lari pamula jome kusangang bela di parandoy mematampu sa Ade. atau umbar kasuci. Oke baik. Atur Oh yang pekutanan dolo tol ako kamu te matutuan no batu lako te dan biasa tak kumala ludor kami matampu dolo lalu ludor kami matalo oko sifat dolo tamanin pamulai itu di sangsara oh suci to dia tuh kuparampot artinya ku beda pak aku to si beda manite beda pak ni soalnya asal lebih khusus lah ko suluku anak tomate o ko dami pasalan atau sabah mi kutanan ate balok te mi kutanan kurus semangat Yo, bisa kasih di PQ balik. iya Yo, susi maya to. Tangala na putirang ban tua ta mintu o kamu mintu solana sang. Saba susin na mo te aku te. Rampo na apa sabunga puduk. Iya siya ko pokada itu lilian berarti upo mo amikutan na dolo la kumintu torno tomatuan dete. Jadi tak na mungkin be kumua mikoy mani jong tanga mi paisan na mo tinde goro-goro tongkon na sigi na ban dete. Na ya siya ko pokada te saba ko pa upo mo omang katong mikutana na susin na ke kamun toroy deton do ko balok. Lami pokada kumua iya tu kebiasaan
tempon jo may iyan na din mga roto la lumba nanay. Yo ya tu sangka tu tahu lah kita lan lepongan tondok sa bata na mungkin karake kita tombe di kuato jo misalnya simpang ki ada na. Ya. Jadi lami parampo ya kami mintu teman-temanku kumua iyan na inang tempon jo may di pokada tu di kuah mga roto ki di panaata umban nanay dolo. Jo ngara kami matallo jo ngara kami matampu. Ya susita. Nagisandu kay kami tadi undimbe. Ya. Kombe tabi kutana mo to ke susito. Jadi di pamulain dete. Terus mga gaway kakangku ni Lita. Lita. Ia tu pahangki ende kikwa artinya kende kita matalo malo planete la utama ki mapasate dong ke matampu susito jadi lebih ke matalo ki matampu. Oke, kurusumang ake susi metoto kasih patuan tasoran dasar lebih khusus lah ko suluk puto anak tomate. Koyo laki panula mo dete. Oke. Ya tungkulo sundo may lepo. Ang kurang po do may to yasa may kutana may tomapa sa do to yasa na kuha. Umbala mi olambe. Kukoy mi lamale na hindi ang puto parana. Den sulendo kujong lalandi mo supusuta na ladete tong rontok pelelena walau na mekutana kukuha umbal mo na susi apa ya tong kurang po mekutana ko suruh ko hindi tetong marana ang kuha lang kesimpulan so na suruh ko kukuha makakada. Uy saro magkamana ko barana Bayu Selena, tome kalatiku bila siosot, kurusumana. Lagu tole pa, kukway, saro magkamana to barana. Bayu Selena, tome kalatiku bila siosot, kurusumana. Pada mentutu, parang tipa, lati parang boleh tete sudah noku, kurusumana. Oke baik. Kita bergeser ke lantang lumbung nomor 2 dari Matallo. Diatak do lagi. Udah kaum patingoing temala. Indo ambeta diata bisa-bisanta. Lolong darah abobati anda tikunna rampo inde tomale mana turu gaun na empa salebu yatul laku gantiani rara mata sakna tongkonan patongko tongkonan tumbaran tongkonan muyamani diona patongko na diona yang manuk nande na tobarana bila sosok tonen kalatiku pada mata Kemarin utoya saya ang tutaru sa katungko na kami tu tekaindoran sa tekanggeran lau katungko kumpara la minimal taru bukala taru na indelangan la mapasatero man itu di papasatero man tindo tadao ang naladiganti apa tu digantian ni na koni ya tula gantina ladi kwa gaya matasana na bila sioso tanu manarana mekalatiku
Nagkuha, Butole ba nagkuha. Gayang matasaka na bilasyoso, tanong manarang na nagkaatiku at kundi parang ito. Nakwa kerangku yang tetap berpulama kuda lagu rombe nila bersama mendepi dan di dalamnya kwa sarong mangkama na patongko dodo sang kalama na buyaman utobara na bigasyon so komen kalati lagu tole pa sarong mangkama na patongko dodo sang kalama na buyaman utobara na bigasyon so komen kalati baik pada bentuk kau Urasman. Ya, malah nak jom pesan dulu nak. Boleh lu lam membawunta nak kau ni dia tomangkan di. Kamu malah rani ones. Bukan lamari na hindi langan tumaton ko nalangi mo di kasumpusukaan na lete mo dalilan na. Nagkami nalipa pasaranti ng marakat ko iya. Nagkami iya tu lamu parampon na langan. Songko mangkamana mani kimanarangan na iya susot tongeng kalati. Nakwa songko mangkamana mani kimanarangan na iya susot tongeng kalati. Para motor perisman. Ya, perisman tapi ya tungki malay dia punya sih. Din tuang kami kelebihan aku di marang orang deh aku di nama mereka untuk patungkol untuk di teman-teman nanti mereka sebenarnya jadi yang untuk teman-teman kami untuk kampung yang pemakaran gua sarung manikina patungkol gaya mata sana tumi kalatiku. Yo betul lebih gua nakuha tumangkal di kumua sarong manina patungko gayang mangkamana gayang matasakana meng kalatiku biya suso to meng kalatiku. Untuk Krisman. Oke baik. Oke baik. Dapat pagkalolo pemirsa. Kailan di kilok ka na? Ya. Rupa Putra yang Ya bersemangat. Information from Rupa Putra. Ya tunggu kere dong itu indukina kulam dibayar. Na kutanay mo matwa induk sola baru karulungan. Na kung batulang mo na to ni matira-tira kung namala na tama patongko. Tumatuan kini Joni lalipa tamu tedongan. Nakuami parampuan pa kadangku kupami apara. Nakuami pokadai sarong manurun na manglawang bayu mangkamana patongko bida siyoso toleng kalatiku. Kutolepi sarong manurun na manglawang bayu mangkamana patongko bida siyoso toleng kalatiku. Yo pada betul. Oke baik. Dia perkala Langan. palangan ni Laktian apa? Wah, tuh. Bener.
Este taruh-taruh na lang, pwede pa. Mana gua? Adakah? Mbak. Oh, ada di depan. Halo. Yo, kabe lako atau induk baru kerudungan ndete patongko dengan nanalan di nandelik bukan kabe lako tua perintah kabe lako tua pandita kita runa bilana nalambi na tenik buku aten kuloson jo manongku coba sa tanete kujuka nde domai tiromanda na kutane mo tumala tenong na kumbar la mula bukumi lamale pande na kupatongko nalambi monde tumatongki le pa no tenawan bukumi matumbari na koy parampuan pa kanangku bukumi apara na kami sarong bulawan na patongko gayang mangkamana tobarana Lida siyoso tomeng kalatiku may para ko to kurusumanga selain jumay kawatian. Oke, baik. Kita masih jalan-jalan dulu. Habis. Ada. Pecah telinga ini, guys. Dari sini adakah? Habis. Oke, baik. Semua sama, Le. Oke, sudah mewakili semua. Sudah selama. Ini dengan Sepri. Oh, Sepri. Keluarganya. Oh, iya. Perkenalkan. Iya, Ini dari perkenalkan. Kupang, ini dari Timika, ini dari Bakayu. Iya. Ini dari Kendek. Oh, iya. Ini dari Makassar. Iya. Ini dari Kupang. Dari Kupang. Saya dari Dari segala penjuru ini. Iya, saya dari Korea. Iya. Korengan dia, ini dari Oke, baik. Tabelok tumatondok, tabelok tumaperintah. Yente suara tayo may apa pun itu pun teh. Bisa rumah ada ramai kataku. Usor tukan itu may. Ikan ni pat makan di may dulu mata ni kue teman-teman. Ina era lalu teh. Kue barang kue tampen. Niko bisa kayu barang pa. Di pasag ukap na. Nakwa kinolalan tumatid periwangkan pangmaritapian lain perempuan ana bukan nololan ang masuk suruga kwa paraya nakwa gaya ng manurun na isa na ng karatiku dari manurun sarong pulawan na ng karatiku dari manurun may pada man to natakti suara yung kumay. Kau pobang siom ya di petami mikom. Ada. Hancur telinga. Padamu. Oke, baik. Indo itu bunga sumilan pemirsa. Kerbau langka. Kerbau hitam tapi putih matanya. Namanya bunga sumilan. Leom, tahu mo? Luar biasa. Ini keliling Toraja cari ini susah sekali. Iya, jarang le. Adakah kakek itu yang adakah? Nggak tahu ini. Iya, nakwa tu tomato inde solado nakwa lamang aroto ka kami tomina. Koyan na pangaroto ko lagu kuwa sarong bulan na patongkong kandaure masaombe na to barana toro madatu tomeng kalatiku. Ya.
pada mo. Oh iya. Jadi sarung bulan Bikin daro-daro guys. apa mau digalakan tentang Daro-daro. Daro? Ya. Oke, Pak. Tak kubam tano tu. Mabay. Pabuda-buda siya na tama, gusto na makaninik. Nakimabur Rocky. Eh? Iyo, eh. Masa. Oh, guys. Pa, magirok-girok kina. Weh. Weh, de. Iyo ra kaya. Dan nagirok ko natin ta nalasal-sala le. Mana ramagirok. Iya. Iyo. Weh. Weh. Sangka toto. Tasya to narua. Oo. Wah, apa balo kumi? Kung naman lang ay jumito po. Weh. Sabaya kita na sampai to ginaulang pa sa niya pa yun. Kaya tayo tipiyan tayo pinili. Iya dondiano sudaya. Ya basta mga balu na. Ito kabedi ka na kamu bawa balu. Tu nami jota radio bawa tera sa kanya magtera na sini. Are yang meninggalkan jagakan deh, tapi bukan nak mami jagakan tindakan deh, tapi nak kopang sorana satu tindakan deh. Jagai keseliselan. Aman siya, aman. Lagi gimana di rumah kami. Aman. Anda melihat kami keluar kalau kau kilo kami pangkin. Ya. Balian le, padahal balian le. Tayo video to buong ajo, natawag kang iluso na tabi ini dapat kami bisan to ito tayo buong ajo. Tayo pinulang to buong ano ba? Tak, mata ni, tiba nga, yari to balian ni na to. Tak, tiba nga. Tak, iya to tanta to untuk na pasyakan di kalangan lantang. Ya totadun sangat tergantung Oke, kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita kembali. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.